O te whatalo pa whole mai wanga lo tātunu nei whau o tātou whenua i nei so whau lo mai se whapoponga o mena te topu i Samoa. E momoa ti tātou tala ua tāpā e le sunga papali i John Tamelangi a while o ia o le ofisa sili o matanga wenga o whamsinonga o se lo ia fōi i te tono o le hatunu u le te tau leo ona whamawai o le tamaita i o Fiona leo lo avea nei ma Prestene o le asosi lo ia le hatunu u. I se pepo whamtalanga i se whasalalunga i lunga le i tūlau o le Facebook le ana whailoa ai se finangalo le sunga pali i e le ala ngā te tau mai le whetaui ona aia ina fua e le asosi lo ia le tūlanga o tofinga a minista o ka peneta e pei ona iai tofinga e o loo wa ai e le sunga e le pare mia o ia fo le taitai e le tunu le fionga lau le mali tole o te pola tai pau Forces Smith nisi o matanga ruenga e iei le matanga ruenga o leo ma what pui pui pa pe foi i le official lo i sili sau noa i le sunga pari i e le iai se whanotanga mai le i whaadia foi ni fina ngalo e pei ona wheiloa iai i le asosio lo ia e pei ona tuina mai iai se whaasara launga i lo ngā tutondo le nei wa yanso ma o loo matuate ena le sunga pari i John Tamelangi a whele tusinga ma le pepo whamtalanga le na tuina mai e le Preston o le asosi lo ia le tunu. U whapea fo i se finangalo o le fionga unasa Iuni Sa Polu o se tasio suisi nia o lea fo i asosi po lea fo i wharatonga leo lo o ia ta ua ai e le te tau ona aia ina fo i e le ofisa o le wharatonga o lo ia Samoa tūlanga o tō whinga a minista po le kapeneta ai au ona ngā lulu e whantasi le sosiologia Samoa ma le whainga malo po minista ma tu ina tu se whautuanga whane tūla whono i tūlanga e pei ona iai le temu nei e pei ona silafia o le anga atu tonu o le neiva yaso na tu ina mai e se pepo whamatalanga mai le Prestene le tamaita ia Fiona leo lo ia ta uai le tūlanga e ta tau ona matai tuina e le ofisa ma le whautonga o le ofisa lo ia ma o lo ofisilingi e le tūlanga hami o tonu o le tau aveina lea le fionga la haule le mali atua le o te pola tai vao Forces Smith o matanga duenga e pe ona iai le ofisa lo ia sili ma le matanga duenga leo ai o iai mo lianga le pe ona iai lumo le whamsnonga ua mahe ona su ina o lo tādia e sa whai unga le whamsnonga ai whapea fo inisi o mo lianga leo lo tādia lea su e ai inisi o tātou tala o momoli mai se tu alalo a le fionga tu le epa sa i lele malia le ngoi e tu sai ma le si ngā mai a le fionga i le ali i pa le mia le sunga lau le mali ato le o tea pola tai vao Forces Smith le o whaadia i lunga i upenga ta whailangi le ta liu mai leo le fionga le ali i pa le mia mo le whanotanga a le pa le mene i le vai aso fau sao no tu le epa e au ona whaatino le lei tu langa o tong fitinga masa ili pele marosi ai aua le popole mai i le tūlanga le whangatanga le parlemene o leo lo i aile ka peneta a toi fo i malela tau fo i tu alalo i le tūlanga e pe ona iai whaanga solonga le malo o se whapoponga le nei o le nei tala mai po iai parlemia a le tu alalo e whai tau fiti nisu me vana le mene ai ia lama malos ai ole iai ia mose mala perfecta ole la tu vai mai fa o le malo il se me fa che mai fua ai al parlia e che le o più che trovare e tu puoi fuori ia le o sol poco maulu ia al merla e pulei le tetaia ma ana se talifato topea e la possibilità una lava si malo e per lei mosse me la perfetta come la capinetta e il tapena in il pacchetti
Ale foi matu te ia la foi matu fa tua e va kasiale nga ia fale ni ia malo ini se chacho chala o le o fa manino e le tamai tai lo ia sili le malo le fionga sua Helen Mowo le tulanga pe o natalo sanga ina ai le ka peneta por fainga malo se yo enga mai le ao le malo e tu sai male fa tulanga ina o se paketi va pe mo mia por emergency package sa no le fionga sua e se pe po fa mtelanga mai le malo lo ia fa manino ai o le tulanga e pei ona whaanga i oi ai e tulanga o tupe mo mia le malo i le 2.5% le uru whale mai le whainga malo fou o le whaatua tue le tua sa mo o tasi ai ua longo ina i le official tupe po le mtanga luenga o tupe a le atunu o toe tasi le vai aso ona mai a leo o le tulanga o tupe sa whaanganga mo tutongi o tangata whainga luenga le malo a toi manisa o vaenga mo mia o le ala lea na le no fua iai e le whainga mano le o pale mai o le whatu tue le tu sa mo utasi a he tā lu sanga ina loa tu ina tu loa se tā lu sanga mo se i o enga mai le ao le malo e tu sa ima le vaenga mo mi o le tu la fono tasi o lima mo se vaenga tupe ma se whatanganga ina ia whamatu oi nisi o se leni mo le tu langa o tutongi o tangata whainga luenga le malo le olo ave le whamua mua a toi manisi o nanga e pei ona iai ia pensione mo tangata mātutua e le tūlanga o singa ngase ia tunu mamao a toi man whaatu peina o nisi o vaenga o skorsipi o whanaua o ngā ma tūlanga e pei ona iai kon karate o ngā ruenga o lo wha solo sao no le fionga sua o lo lava matutoe tupe a le whainga malo a wale tautua ina o le atunu pite iane e ao ona mo mia si o enga mai le ao le malo e tu sai male vaenga iwa suma lima o le tula fono o le wha mai o le atunu u ina ia wha matu mai ai se i o enga mo le wha ngā ina o se sele ni e awanga lima iai le whainga malo inisi o vaenga mo o mia vabe e pe o le sila fia o le pasi ai o le tala tupe le whainga malo taluai le sa tula i le foe le fionga fia mena o mi mta afa le na mafue o le wha ta ape le palemene matu ina tua i loa na o le 2.5% o se vaenga tupe e whaanganga lea o motu langa mo mia e pe o iai fo i tutongi o tangata whainga ruenga le malo o lolu manai i le vai asa fau le olo a wha moe tau au fia le fontanga le palemene le fau wa wha atulanga o le a fola sia i luma o le fontanga le palemene lona pae inga lona se fulu ma le valo le tūlanga e pei ona iai le tūlanga au tū o le paketi po le tala le tupe lua ono lima i le lua o ono. Ma le tātou tala muli o le ua whaalia e le whaururunga le tūlanga o ngase ngase le whatunga o le mai lea po le ngase ngase le whatunga o e le iai ni aunga e le mawhai ona vaia ni aunga se ia vanga na ai le tūlanga wa iai le tūlanga o ngaonga le la asia e le vaenga lona lima ona fato a mawhai lea ona mori mawina ma vaia tūlanga ali ya e mai o le ngase ngase le nei o le awhi o whatunga o le pei ona a awhi ai le toa telo le tātou no o se whapoponga le nei o le nei tala whai te tenga la o le mai ngase whatunga o le ngiunga haunga fo i e whateta inga pelongo fese longa wai o le stage lima lea le wo peto e sifulu ia pasene o lo whatunga o le tutoi pato a mata ona ngona ina haunga no ta inga la na le mana o ai e se mo pa clinic le ave i tua le o nanga tātou māsani lava se ilonga lava o tinga ina whatoa sa vai fō mai. Le lai tau mawhai e ave i tua ina ia a whaailoa. E le ngata ina sue a ia whaailoa. A unga maa whianga o le ngase whatunga o le mele wai nei. Mātou o le ngase whatunga o le end stage pol vaianga muli lea e o mai e le ngase. A mata mai le suka toto mawalunga. Se ilonga lawa wa faina wo o yo onga ai o mele ngase fatunga o pole wa fainga ta wa tele ngase tu fa atasi le ala ina fa fainga ta ma challenging le management ngase fatunga o le ala tama faina ia fa ala uiloa ia failo siaki ta wal failo siaki e siaki po nga fe tonu le vaenga o lo o yai le au nga lo fatunga po o stage 1 stage 2
stage 3. Stage 3, ola stage 3, olo ia lava no ma fai unga reverse. Fai lo tanga ili diet, tanga ili exercise. Fai me time for now amatsa una ba medication, sweet lifestyle. Stage 4 lo wa angal po wa sabali angal stage 5 o ina e fa ngata male ai se amano so fa fo ia ile fa tsunga o le ai no ta inga ole pala poptunga na ia delay retard pe fa ngese le a fa ina tele ole fa tsunga o le ta wana le ona now la se mo pa clinic ina ia o clinic ina ia o uma ele au nanga I vai nga uma ele o mafai ona o ia ile le awareness program. Wato talaina lale po ina o tato live stream male ala tat Samoa Entertainment TV pe ona po ina ia telo tato wata tikanga. Ia le la ato e pa o wina la ia le au nanga. O wale malosi e pa o wi pere to ko le knu. Ia o Samoa manisilene mo wala no po e ia I Samoa o tato live stream mo pai konga o asapanau sa fai ia matau sala online ia patasi ia mafu po ia ekalesia ia se mana onga e me tau po ino videos ia o tato live stream ia e mafain fa to tai ia le songa yang ana sa de manuia ile titu tolu pa ono lima ono titu tolu pa ono lima ono ia ai moni silene I tulanga po I o maliu o sopanau ia mso spa mo la ba mana umia le au nanga la wala ta Samoa Entertainment TV pa impa to ta mai au nei diliero I telefoni o lua tasi pa lua pitu lua tolu pa o lua tasi pa lua pitu lua tolu pa tala no mai I tato telefoni ia tato tu na elea mau fo se soani ia awa ia se pa moi fia pa tamina fa de tato se o to me na tupu Samoa tuli tau mai le so ta ya o mo si fa poponga ta ulunga ia inga luenga le nei banya so fu mai maduia